National Vice President ke NPP baru Deputy Chief Minister ke Jela ubasnya Bhalang Dhar. Ulapin pau ya ke jingit skem ba ke NPP kantam habaro santli ki constituency jong ke Riboy district hakni ke election shiteng samai jong ke Shillong Lok Sabha. Habakren hak jingalap election hapatar kma nabinta ukurtong ke NPP u Dr. DRL Nonglan udhar ulaong ba ke jingkershan ya ke NPP kanang kio hakeleng kathain khasi ba jengtia barwat ha east khasi hills ru ke parti kanang kio man kasmi. Ulaong ru bu Dr. Nonglaj ubade unong hikai ke nihu ude ukurtong ubadon ke jingnang jing start bar ke jing shempang bar ulbala ban smuthu iki jing e jong ki ba udhar ula kintu iki ba manwan thap vote ha ke election shiteng samai budget u Dr. Nonglaj da ka baong ba ke jing don u MP na ke ju ke sarkar MDA karwan ra jimentoy ka Meghalaya ula kedawuru iki kampen roy hapo ke jing sensyar ke sarkar MDA balalam khmat da ke NPP kinthop ya ki surong kakot ke kya ke jengok kai perthai bar ke jing pentrai kam ki scheme jong ke sarkar pedeng Ano ka daw? Kipay ba klarilai sud barakoy. Ka NPP let's go man ka sarkar ka batray kam ka buluna daga kting. Lalagi kung kipay ba isap tang ka jingkran sa ng showroom. Ni petang ka dur ka da ni kan pensong naurim nganong ipi ka jingye kan sawan. Ni tibur ba Dr. DRL Nonglan ubru bala biang hagarta ulak biang lang well mature kemor ketin parang ringikan kedan pula bukti ulak de profesor balabar gini bebon ba apa ni wa school ba kejongi nalor kata ke kedan nalor kerta ulak biang handai balong profesor ndai ke basuk nalak bodong almost he is settled in his own family handai de kejing sok yak dong doktor da kejing kot kejing kum ke parti urong masobha nagmentaban kilang ya ka yap ya ka imban ya dai ka ibru jongi mlele ngaro ngan monjur bani tailang ka sarkar nagmentaban tay ka state ki jongi kumlay sipon doktor pabila try ka proposal ki jongi naga parti ki jongi piti bu doktor biar na udah berubah dosa sanong kedong ubru boduk kum mapi mga ubru barang lap ya kecingnya ngakarai ondaw la job kacingnya upai ba udoktor usngong to ba ndon kam so ban batay mani kata ada kata ba ni ko pani ko ada ke bru ben ka kardan da yo bru ba yo ijai da bru bala biah kiliang boro ban represent cepo parlimen ni don kam ke bru badon badon ke experience ke badon ka kadan ke badon ka taga long yeng ka long sem badon hakilian boro ada ini na non katar ni klem sim karai tang ni gerang ba jong parti ni pelum pelang baro lai pondu ko sigi no yalam jong LPP ni sim tang daga wega surba kia monjorun yes Dr. DRL Nonglan uday ubru babiang men represent na ka state Meghalaya kasi jaya kejong ni sagari ke election kebanuan dan nak kalian ngejonga nabu kejing kerpa lebih kamtam kipai ba dongan getan kum bekerpa ruan melejong pi Sromha katarik election ngimpatit maybe kalak manayo Oktober na November kan mau tik dan idon tang kejing ne kelem wan ta bodo si polling day kan long kejing le noi kan mau atu kasi nak keperta ka cisni yami sendrang berkentai rang ba samla bar samhoin kenal nga kerten jong Dr. DRL Nonglan hak sembol jong da kot ayat ti berbrom jong pi un yo kajing job badon burom kenang min yo trebha ya ka state ba dia kuno sing jong pi in yo ban bercuri por kum gibai bai be angur boros data tadagri kenten namar madai kesiyo ngip kwa ban bat pala di kapor yung kakta yung kayo ay kakot yung ipay ba hanay nga panpaw yung songo pi na yung na hapilawan na ilong yung pikap ulo pay ba uya don kani gadak yung gajinjok don burong yung Dr. Nonglan yung i na nabi election tanjang tiya ula yung ka full support hari boy nga latit ngintam na pabro san constituency na nabi lay chawas na ikirin chumalay state nginjok don burong wala po is ka kumalong muntang ni Q man na kasi ni report kipay ba kiriw siyempang kila realize manta ba
Kano ka political party bandani ka state don kam daga political party ke basyam pang. Don kam ni party bahaya tang ketien surok. Don kam party bahaya tang kanya klaim ka kam. Halaga NPP party ngan ong yepi. Haka jinga lamdong sar kolat ke sama komu chief minister domi. Ni don tanggawe ke missions. Ni don tanggawe ke dreams. Ni don tanggawe ke decision. Ngintray no bertau pai ba. Ngintray no bertau pai ba. Ka party ka ban yo ilun perok bersai. Haka na kamtam repeat. Haka bidai ban kino national issue. Lagi international issue. Haka bidai barki nyamba pero no gari India bro kawai. Dan kino jinga ba kamtam ki bru Kristan jung ki face ka problem haka bidai sarkar government of India. O chief minister uban let tur makong uban let nok makong ikat jingkang to central government they corner ke sama chief minister doni. Albi pe क्यों किरण कानों का तंग आपका है हने ताही वे जीती हम जी बकी फा जो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का जो kan bagi jongi kiro ngena mde tang jing tho bat ka personal appointment bat ka fiscal appointment ban ya lamar tar begiri urang ba ni ginung denomination ni mata ban kan ni mata jing do pe ba sen ni tan kata ka dai ke sarkar MVP haji ngelam do kondet kumbala president tam mata kumbalong bet karo nya par kumlu kawan hapo do state ki jongi Mensua apa kalian ngim do slow ki skim kita ki spaklor. Do slow kita gaja klor. Halen na do bawan ke MD in powers. Haga jingalam jong ke MPP. Kat subile je pok kalian kepertega timur. Dan bio in term of tourism, in term of road sector, in term of health sector, in term of sport sector. Mana kini don Indian Minister Kiawan South Sanut Napo Government of India. Kiran ga review meetings sapo Shillong. Kila pun benar ki 4,000 crore bikin ai ke sarkar Meghalaya. Dei tang na gawe ga daw. Bagila ai certificate ka government of Meghalaya ka dei ka way na ke sarkar ka batray hok ta mi ke scheme kami ai na po central government. Dahil nagkakadaw, kuming sarkar ngimday ban pendrid dewan ayan, mesin. Kau ada usia ban jong giro. Tubay urong bang ayan giro. Nga giro. Nang kakataw na tay ngimpan yo pelimpan ba uwan sa kaway ba. Uang mata kasurok na layo. Kastak katip na layo, tang labi may ka civil subdivision ni pa ibakin so ay ngawong. Today si siya leader. Udah si siya leader baduk tiak do dem lagi pendai paidah. Ikum kenong yalam jong ke parti hakmat. Ni sarong banang badan kum kini nong yalam hagastit jongi. Ibang do tiak dem lagi pendai paidah. Dar kum tahu sulit pan. Dar kesul subdivision pitit dang sudah ker mentang nang mulu klet dengan dia tu anu itu lepa ya kan hingga iklawi residential. Kani pala kon du bokur. Lupokur mentan kalapan poi kamsadin nama apa unang manpan bun marabol unang manpan bun yang karai. Dan kata de uang melenjongi ubam tu tiak lu dem mentai pai ba. Ka polis station 5 don gawe ni kiri arang sudah bayang kan mau bahanu kadon imal kataro ayu. Kalau ini ya keren le ya ki surok ya ki connected road sa kisnong kadon jongi kat kum record ka bangal ayo akajirang konsumsi iman 95% almost cover. Lagi trace to durang bangan itu ini. Nyamra aman merakan is bomba kani ke face ke binsiyo sanction mentah ke PMGSY last phase. Nila manyo mentah September ni Oktober. Imat ke jirang kondisi kedai ka way na kondisi ba bomba kani bersumi buat melin joki. Kini gay kita ini kam ba nagbatajong pay ba joki. Kemudian sibun masuk tun kajing do tiak dopi kajing wanra dopi karoy kapar ngikung sarkar yo penpau ki sok men lang papi pai ba jong ni gatan kamtam ya kan ni gatan jong ni ga dirang patot ma area tenaga yang jonga kumuno ilam na ka party ngaru don kajuk kajing gerpa kajuk kajing pensio
nama nga butang kawai kumapi iyo masuk tulu emelu jongpi soba ya kersan teli telayo nu kandil berung jongi u doktor DRL nonglai uban salong UMP ubat mai jongi hagani gelekson kebangsaan dan ini dia UMP nak kajuk sorkar chief minister nak kajuk sorkar kar kumbolong matahal den lapah ke ND patanas kak nong juga kulminyo na logri development semalakan mentan Borba hakabide ba kinong hakani ka time kajingarap kalau tremendous na sorkar MD hagi alam juga NPP led governments kat kum mengadangkan mentan menin nang yesong meeting ba chief minister berom jongi wang masuk ha konsol lang bentik lang party workers yagi association di farmer ba pair la kumlu hapok dong ni ketem nin persang man kre ke financial assistant yang ginong red malu mola hapok ar langut katu bijui bejo don boyo sanajar don boyo nyewajar don boyo 2000 ke financial assistant matau nong red jongi kenam kin yo kabor ban penhet ban mai garep kalian bejoki dan ini pai sakuai par ke border area try kam tim lebih banyak alai kai sorkar lale hang bari ke border area hang ni tan jongi bagi wei sorkar ruswa ndu don ban nur ban sim decision nak mentaban suk pensan jeung pai ba jongi mana gini tiyo ke banai balade don ne ke wei ke artikel sebala to ani we khalia kala to lu kele kumlo gumdi ani jing sa khrento ani bangi kum ki sorkar ni pe ni le jo ya gini tan borar borok wei to make sure that ki pai ba jongi kidai ban yok ban chong suk chong san ban im suk im san ban kamai ban kaji kana ban kyu kindat hak bateng baja hak kyu yo koro kumjo den kita barabor dagi alam jong emily jong pi dagi ine ship ke jongo ni jo pha i ga wasar jong every now and then ban monitor ban check ban pay ban yoi ya ini kita jo im hak por ro de don kaji sai hane kar kumrong muntan pitit ka fast ne so borar border lale pendek hari thay jopi hane kat kumbolong munta dan don diberang sak khaptam se kathan jai ta sate bat yakini ro suki ngin persangi man perwandur hakta gurudom ba nama gini isi bala aslam ba glasa hane kum sorkar ni simkhia ni krantia ban me batsi ban pet kumi gini kijinge nagmata ka state kajongi kan mau papi kum pa ba lerpi yo i bonsen hagini por baladet hari last MP election kadai sisa hagatu por re kum sa kawan tip nair nai hari upai ba bapri wan thabu temper khat khan pe bha kami no hari mutapat mbe bengiong tadi kira by election kamon go jong play hasiteng ti UMP bro ukla no handai mban sing hawan na by election kaya ba snow kuman nga niya to ya piani kum ki pa iba dong nga niya tan ni sarilong jaintia nila ay ba ka jingger siya minimum 65% yung Dr. DRL Nonglai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.